imana twemereye kubona ibitondo ndizera ndatekeranye yuko imana iri hano hafi kandi ndizera ndatekeranye yuko imana yiteguye kutugirira neza. Ndagomba icyiyumviro byawe, ubwenge bwawe, intego yawe ishobore kuja imbere y'Imana. Iturose Imana, iturotwiyambaza, iturotwicyubahiro. Imana nziza yaduhaye kubona igitondo, Imana nziza yaduhaye kubona uyu munsi udasanzwe. Urakwiye gushima Imana, guhimbaza kurabera abatungane. Amashimwe yose Mana yawe, ukugaza n'icyubahiro byose n'ibyaha, watwemereye kubona igitondo Mana. Urakwiye gushima ishimwe n'icyubahiro Mana n'ibyaha, ishimwe n'icyubahiro byose Mana n'ibyaha. Amashimwe yose n'ayama, ukugaza kose wakukora. Izina ryawe nishimwe, izina ryawe ryatanga icyubahiro. Reka unyemere ubuzima bwawe ukoreshe ibiyobora. Reka wagire ibitondo, urashaka kuba kurashira yuko Imana nziza, Imana igira neza, irashoboye byose. Amashimwe yose y'Imana, ukugaza byose n'icubahiro by'Imana. Reka Mana watugiriye neza, niyo mpamvu twishimye. Amashimwe yose y'Imana. Hallelujah. Yesu niwe utekanye kuba hano mu bwiza bwawe. Aho niho wongereye Imana, aho niho wongereye kuba kugira ngo ushime izina ryawe Mana. Yego Mana. Yesu ewiteka yokuba ano umubwiza yawe, aho niho wongereye yaje kubuntu bwawe. Yesu ewiteka hano umubwiza yawe, aho niho wongereye yaje kubuntu bwawe. Yesu ewiteka yokuba ano umubwiza bwawe, aho niho wongereye Yesu ewiteka yokuba umubwiza bwawe, aho niho
Nami watema yache uhuru. Nami watema yache Yeshua, Joseph,
Twariko tuvuga urukundo rw'Imana, twariko tuvuga Imana ishoboye byose, twariko turirimba Imana atakinanira, twariko tuvuga Imana ata muntu n'umwe asa nayo canke ahwanye nayo, icyubahiro cyayo nta muntu n'umwe azokwigera isangira nawe. Amen. Urashaka kugendera kuri rugezi muto cyane, abashimisha kuri rugezi. Urashaka kugendera kwabwira mugenzi wawe ikaze kubibaza Imana. Yego utugendera kutamira Imana ukeruke. Yes. Jika Hallelujah.
Onesha Mungu hadi imani wewe au kuja uzuri wako bila ushikilizo wako ili Mungu wako nayo yatuelimisha naye pia atakuwa chini kwetu. Tunasema kweli maana mbele yako tunaomba Mungu kuonyesha programu ya kutusaidia. Naomba Mungu kuonyesha Mungu mahitaji ya pembe za dunia ili maana wanaweza wengine wao ili Mungu aendelee kufanyia vema bila swali. Tuingie basi jambo siku hata tumsi mchungaji jambo siku ndio hapo alikuwa sheria hapa anakuwakilisha na kati ya kanisa letu. Tunaongea kwa icyubahiro bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana nyamana, uri Imana ikomeye, Imana yashoboye kudushoboza muri kino gitondo kugira ngo dushobore kuhana mu ngoro yawe. Nta wundi akwiye gusengwa, nta wundi akwiye gupfukamirwa, nta wundi akwiye gushirwa hejuru. Ni wowe Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Mwami watugirire neza kugira ngo kino gitondo Mwami dushobore kuba dufise impemu z'abazima, dukoranire Mwami kuri musozi kugira ngo dushobore Mwami kumushima. Wakoze cyubahiro kandi turagusize Mwami rikomeye itiro ry'abapfuye ariko Mwami uramukangura uratugirira umuntu atarakiba Mwami bikuze bitanze uratugirira neza kugira ngo dushobore Mwami gukoranira hano. Mwami turaguhaye icyubahiro turagukomera amashyi Mwami tumushima tugirire neza cyubahiro tugubiki Mwami Tumiramezi, tukazamuka amaguru yacu, tukazamuka tugusenge. Urakoze, none turakwereka ikoma ry'uyu munsi. Mu izina ryawe Yesu Kristo, urutonde imbere yacu Mwami, turasabye kugira ngo ubandanye kururongora. Ijambo riri mu maboko yawe, umusigizi Mwami ategura kuri uyu munsi. Mwami turakeneye kubona Mwami umukoresha maze ubashe kuvugana natwe, uvomere imitima yacu Mwami, wigaburire wivure uwo wese ari hano Mwami afise Mwami inyota n'inzara yo kukubona aze gusubira inyuma Mwami akubonye yishyuwe ku bibazo byose Mwami yagazanye hano. Icyubahiro kibi cyawe uhure n'umutima w'umuntu wese mu izina ryawe Yesu Kristo. Ingorane Mwami z'abizera zitandukanye Mwami z'abamurwanizi yagiye bateza turasabye kugira ngo binyishu mu izina ryawe Yesu Kristo. Urazi umutwaro w'umuntu wese Mwami, turakwinginze kugira ngo uze kuboneka ku bugingo bw'umuntu wese cyubahiro. Urakoze kuri Imana Mwami weza indirimbo z'abaririmbyi mu izina ryawe Yesu Kristo. Turasabye ngo wawe abashe kurongora igikorwa cyose mu izina ryawe Yesu kugira ngo imbuto Mwami ize kubirwa mu mitima yacu kuri uyu munsi maze bandanye kumera aho tuzaba turi hose. Iyo mbuto Mwami ibashe kunaga. Icyubahiro kibi cyawe weza n'ishengero ryawe kuri uyu munsi mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwami twaje kuvoma kuri wowe, icyo gituma imitima yacu igwiteze muri kino gitondo kugira ngo tubashe kubona Mwami icyo uza kudukorera. Urakoze Mwami Yesu, turagushima twizeye kuza kutugirira neza muri byose. Wamurwanizi Mwami mu izina rya Yesu abashe kwibuka kwiyumvira bitandukanye mu izina rya Yesu, bigatuma abana bawe bakaza imitima hirya no hino. Ariko turasabye kugira ngo imitima yacu twese ibyiyumviro byacu twese kuko tukwiteze ko byinshi tukwiteze kukubona Mwami, turakeneye kugira ngo imitima yacu ibashe kuba hano.